Hita ikutin anbi lasi mapalolineka na ko sulat wasiat esnanen hunin etnena alakit onen. Terima kasih usi natuin kitabui emi ikum ten henatinen hoam nino. Tentau kai mukang kai tabui talantian napalpal. Amin. Amin na uli tata. Anak nino neno ini nakanak neno ma fai. Mabiti anbi masmur naka mese ela mese talantian ela ne ma antopus niukit mabiti anbi nela nua. Ein hanana mes induim es inapen ma inanuina ale kanan tenap henati hitanawa anbi fai ma neno piu. Amin oleh tata anbi menekan Yesus. Fani honor atau ni Kristen. Winan atau ni apal sait nam fau. Lesin bisi monin sin anwi len tekat nak ayat favorit ay ayat mas. Ayat favorit ma ayat mas lai. An fani on petunjuk niu sin monin. An fani on aton lanan niu alek kanan sin tena wa mamoe. Mambi alek kanan sin pengalaman sin. Mambi sin muni neno. Anbi aleh tat nen. Na Daud an fenek mananui nakit. Henati anbi hiti muni. Hita tena alek kanan lasi alekot. Nes manfin. Tanawa alek kanan plenat nem na kois neno. Henati an fain on nui na mese niu it alakit fanion mansia. Kais tanawa alek kanan lasi ala natuin ayat mas ayat tekat nak ayat favorit. Mes hitanawa alek kanan hiti monik natuin plenat le nem na kois neno. Hit kais at hafal ayat mese. Henati ayat li fani on ana plenat ni hiti monik. Ay kais ayat li an fani on lanan le mes hitanawa ambi hiti muni neno. Ala suhit panat wisnen lasi wisneno. Panat plenat la nem na ko isneno. Na ko plenat ahunut, plenat amunit, ma plenat amnema. An nino nanui nakit. Ma an fekit fenekat henati bihiti muni. Kais hit alat hafal ale kanan ayat sin mesit amsa so tanawa ale kanan plenat le nem na ko isneno. An tinantuk piton nane malakit onen. Saya syukur, terima kasih nako lehom nen nanui nakai enati muen mitin tal napalpal. Amin. Kais atlikan het like, subscribe atau mat patini via mai ini.